Nairobi Johnson Sakaja notoni kweth mong'ere ka Green Army etao chenro mag ler e boma ma Nairobi. Jotich moingo 4,000 mag Green Army dhi nyime koneno ni ojow yugi kendo apaya ma boma ma Nairobi ler, chenro ma kama dhi nyime kata dibed ni se gi johala kod jodak ma Nairobi. Sakaja okoni okawo okang' ma kama mano Nairobi ler kendo geng'o midhiero mag chido mar alwora. Walisema ya kwamba mkiwa confirmed mtalegea kwa kazi. I want to confirm, tangu mshike barua nimeona nguvu imeongezeka, jitihada zimeongezeka na bado, si ndio hiyo? I want you to know I always keep my word. Nikisema nitafanya kitu nitafanya. Hata saa nyingine kichelewa kidogo nitafanya. Kadi County Manandi Senator Manandi Samson Cherargei okwayo migawo mar pur mondo luma piyo lokruok e sekta no kojiwo ni okang' no kende e yo makare maneno jopur yudo konyruok e tijegi. Kolose kar ching'od bura ma Aldai oywak ni nitie pogruok maduong' e bech chiemo mawuok e puothe e pacho ka. Gino miyo jopur mathoth ok yudo ohala. Cherargei omedo ni jopur tiyo matek to kata kamano yuto margi ok rom kod luya ma giketo e tijegi kendo onge medruok e bech pith kaka cham, chai kod chak. Kuanzia Bomet, Kericho, Nandi, Vihiga hapa mpaka Mount Elgon, Bungoma, mpaka Kisii na Nyamira. Bei yetu kwanga mbovu sana. Hata tunapoongea kilo ya majani chai imeanguka chini ya shilingi 23. Lakini ukienda sehemu nyingine, sitaki kutaja sehemu, wa bei yao ya kilo imeenda juu. Sasa unalipa 23 shillings, 19 shillings kwa hizi makampuni zetu za majani chai. Ule mchunaji chai anachukua 50%. Fertilizer, maintenance. So wakulima wa majani chai sasa wamebaki tu ni custodians na hawapati ile mapato ya majani chai. Na kitu ingine ni bonus. Kwa sababu mwaka jana tuliona sehemu ingine bonus yao ilienda mpaka 60 shillings. Lakini yetu ikaanguka mpaka chini ya 19 shillings, 23 shillings as per the factory. Mimi nataka nishukuru rais, lakini nataka niulize Wizara ya Kilimo. Ile guarantee minimum returns ya kuongea reforms kwa majani chai lazima yarakishwe ndio wananchi wapate nafasi na value for the tea farming that we do in Nandi County and across the country. Wiki ijayo waziri wa agriculture ataapia before the committee of the Senate so that we discuss. We want mkulima akienda kulima apate value kama Koro mogitokiro report motenore kod mago matimore gwenge mag Nandi wadhi yweyo kata kamano kotenore kod monj mane otim ne jafwambo manotimo mabeno ka otimo pogore nitiere kaendi. Ero kamano Idrisa Juma wacho no Chieng' Emmanuel